Selamat datang di YouTube channel Biak Santai Aku Bu Surabaya. Perkenalkan, nama saya Kak Cindy Dan Kane. Dan pada kesempatan kali ini kita itu memperingati hari yang sangat bahagia banget nih Kak. Wah, kira-kira kenapa tuh Kak Cindy? Karena kita lagi memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oh iya, Hari Raya Paskah ya Kak Cindy ya? Betul banget tuh Kak. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita memulainya dengan Berdoa dong pastinya. Betul. Yuk kita mau ajak adik-adik di rumah buat berdoa dulu sebelum kita mulai Minggu Ceria hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Hari ini kami merayakan hari kebangkitan-Mu, yaitu hari Paskah. Sekarang kami akan memulai Minggu Ceria pada hari ini untuk merayakan hari Paskah. Bantu kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah Kak Cindy, tadi kan kita udah doa bareng ya Kak Cindy ya? Betul Berarti banget. kita udah siap untuk mulai mincer hari ini kan ya? Betul banget tuh Kak Ana. Nah, tadi kan kita udah bilang nih kalau hari ini kita ngerayain hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Karena mau tanya nih, kira-kira ya, kalau Paskah itu identiknya dengan apa sih Kak Cindy? Kalau dulu ya Cindy, waktu zaman-zaman offline tuh Kak, Oh iya. Cindy itu nyariin telur-telur Paskah tuh Kak. Tahu nggak Kak Ana? Tahu, pasti bareng sama teman-teman nyari telur Betul, Paskah yang disembunyikan kan ya? Disembunyiin, terus kita harus nyariin telur Paskah, ngumpulin banyak-banyak telur Paskah gitu. Wah, Kak. seru banget ya Kak Cindy ya. Kalau Kak Ana sendiri gimana tuh? Kalau Kak Anne, nah gini Kak, selain telur Paskah, Paskah itu kayaknya juga identik sama yang namanya kelinci Paskah, Easter Bunny, ya enggak? Iya, betul. Nah, banget. kalau Kak Anne, biasanya kalau Kak Anne Paskah itu di TV itu selalu ada film-film tentang Paskah gitu, Kak. Wow. Salah satunya dulu kalau Kak Anne sama adiknya Kak Anne itu sering nonton film judulnya itu Hope, yang kelinci tuh, Kak. Tahu nggak ya? Nggak tahu tuh Kak. Wah, Kak Cindy nggak tahu. Kira-kira adik di rumah tahu nggak ya sama film Hope? Harusnya ada yang tahu, ada yang belum tahu nih Kak. Benar. Kalau gitu, gimana kalau kita ajak adik-adik di rumah ini untuk nonton bareng, Kak? Boleh banget, sekalian Kak Cindy juga kepingin nonton. Iya, kita kasih sedikit tentang filmnya ya, Iya. Kak ya. Let's go! Oh, hello, Dad. So, what do you think? What did I? No, it was great. Really, kicking. But, Evie, shouldn't you be rehearsing your speech? You're about to be crowned the Easter Bunny in front of 3,000 of your peers. Yeah, about that. Yes? Look, Dad, ever since I was yay big, it's been the Easter Bunny wouldn't do that, and the Easter Bunny has to be perfect, but I'm not perfect. I know that, son, but you'll get there eventually. But I'm... Listen, you want me to be this, but maybe I'm not this. Just maybe I'm this. A sock? Ugh. Yeah, that's right. I might be a metaphorical sock. I might not be a good enough egg, but I might be the best sock ever. I might not cut it delivering Easter baskets, but I might be great at something else. Oh, the drums! Well, I think that's fine. I think it's really nice that you have a hobby. Everyone should have a hobby. It's not a hobby, Dad. I want to drum in a band. I want to see the world. Yippee, the Easter Bunny sees the world. Every country in one night, making people of the world happy. Oh, really, Dad? The whole world? What about China? Oh, it's candy, woman! Look out! Madam, please! All right, so we haven't cracked China yet, but for all those that do believe, you will be there. No, Dad. I don't want to be the Easter Bunny. Now listen to me. 4,000 years of tradition doesn't end just because one selfish bunny doesn't feel like doing it. Look,
Dad. No, E.B., you look. You are going to be the Easter Bunny. Now, you need to get it together, get rid of these drums, and get your priorities straight. I'll see you out there. No, I don't think you will. Destination where dreams come true. In-flight snack preference? Any baggage? Just emotional. I'm sorry, Dad. I did it! Hollywood! You know, I've been thinking, Fred. Oh! Hey, V, what's up? Fred, listen. You helped me become a drummer. And how do I repay you? I jelly bean all over your dream. Well, no. No. I've changed my mind. I've seen the light. We're gonna do this. A nice job on the eggs. Told you I was serious. 72. Conditioning is a must, Fred. 73. Ah, this is fun. Just a couple of dudes hanging out, getting buff. I can do this all day. Me too, Fred. I feel great. Phil, how am I doing? Be honest. Next up, speed and agility, Fred. I want you to run so fast that you're just a handsome blur with great hair. Ready, go! Oh! Fred, that was awesome. For a couple of seconds, you touched greatness. Ooh, I can feel the burn, but it's good. It's a good burn. Phil, go fast! Go fast, Phil! I'm sorry, sir. Come on, Fred. Keep hopping. That's the spirit. The student is becoming the master. The Padawan is becoming the Jedi. The human being is becoming the Easter Bunny. I can feel myself getting stronger. Phil, how do I look from back there? My buttocks, they are pretty firm, yeah? It's a wonderful butt, Carlos. See, I know. That's very good. In a crude, primitive, offensive to me personally kind of way. What do you think? It's a little too hot for the kids, no? Very impressive, but I bet you can go even faster. Way to go! Stay calm, Fred. Dogs can smell fear, and you've nothing to fear but fear itself, and this dog I'm riding on. Wow. Nice work, Fred. Wah, gimana Kak Cindy setelah nonton filmnya tadi? Wah, filmnya ini bener-bener bagus banget deh Kak Ana. Ini Bagus ya? adik-adik yang lagi nonton wajib tuh nonton full Harus movie-nya. ya. Betul. Nanti linknya ada. Kita kasih nggak ya? Kasih dong, kita kasih nanti di description box di bawah, kita kasih link buat nonton full movie-nya Hope. Siap. Jadi bisa ditonton sama Keluarga, bener banget. Nah, terus Kak Ana, kan Kak Ana yang sudah nonton full movie-nya nih.
itu apa sih kesan pesannya tuh gimana toh Kak Ana? Nah, film Hop ini bagus banget Kak Cindy menurut Kak Ana. Yang pertama ya, ini yang Kak Ana dapat itu adalah kita itu harus tetap semangat. Kita harus gigih, kita harus berjuang untuk menggapai cita-citanya kita Kak Cindy. Betul. Sama seperti Easter Bunny yang tadi pengen jadi apa? Drummer, bener. Nah, selain itu kita juga harus tetap bertanggung jawab atas apa yang diberikan sama kita Kak Cindy. Contohnya tadi kan Easter Bunny ini orang tuanya punya pekerjaan untuk bagi-bagi iya coklat. bener, buat coklat, bagi-bagi coklat ke anak-anak gitu ya. Nah, di sini Easter Bunny itu akhirnya selain dia juga menggapai mimpinya untuk menjadi drummer, dia juga bertanggung jawab untuk tetap membagi-bagikan dan membuat coklat ke anak-anak di Hari Raya Paskah supaya anak-anak ini juga bisa merasakan kegembiraan di Hari Paskah. Betul banget. Apalagi Kak Cindy? Terus sama satu lagi nih Kak Ana, kita itu harus saling membantu tuh kayak yang Sam sama Fred, iya bener. Terus sama kita juga harus saling mendukung nih sama seperti Fred dan Easter Bunny saat di New York ya yang Betul, menggapai iya. cita-cita bersama. Nah Kak Cindy, barusan kita kan udah bahas-bahas tentang film Hop ya, kita udah nonton bareng. Sekarang kita mau apain lagi nih Kak Cindy? kita mau membuat craft nih kayak yang ada di filmnya tadi tuh loh Kak Ana. Pasti ini craftnya tentang telur Paskah. Betul. Nah, wah Kak Ana hebat banget ya. Enggak dong. Jadi hari ini kita mau mewarnai gambar telur Paskah. Jadi telur Paskahnya dia seperti yang tadi ada di film Hop. Bener banget. Gimana nih Kak caranya? Ya, kita lihat video yang berikut ini. Jadi alat dan bahannya pensil warna, kertas yang udah di print, dan caranya gampang banget loh teman-teman. Tinggal warnai gambar tersebut semenarik mungkin. Selamat Paskah adik-adik! Wah, ini nih contoh dari craftnya. Betul, ini contoh yang belum diwarnai dan yang sini adalah contoh yang sudah diwarnainya. Iya, wah bagus banget ya Kak Cindy. Ini Betul warna banget. telur Paskahnya mirip banget nggak sih sama yang di film Hop tadi? Betul banget tuh Kak Ana. Iya, ternyata adik-adik di rumah tuh semuanya pada kreatif-kreatif ya Kak Cindy ya. Jago-jago loh. Jago, wah keren banget. banget. Wah, udah nggak kerasa Kak Cindy. Minggu ceria hari ini udah mau selesai. Iya, sedih banget nih Kak. Jangan sedih Kak Cindy. Kita masih bisa ketemu adik-adik di video-video selanjutnya dong pastinya. Betul banget tuh Kak. Iya, kalau gitu sebelum kita mengakhiri minggu ceria pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya Kak ya. Benar, ayo deh. Oke. Kita siapkan hati kita pejamkan mata, kita mau berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih kami semua boleh mengikuti acara Minggu Ceria pada hari ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan melakukan kegiatan kami masing-masing. Tolong sertai kami, tolong berikan kami sukacita seperti yang kami rasakan di Minggu Paskah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Biasanto Yakobus Surabaya dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Hai. Bentar dulu dong Kak. Oke. Ayo Guys. Nah, kami dari Minggu Ceria Biasanto Yakobus Surabaya mengucapkan Selamat Hari Paskah 2022. Bye-bye. Run, 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 run to my Jesus. Back, 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 back to my Savior. Jump, 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 jump into His arms. Oh, oh, I love you, Lord. Run, 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 run to my Jesus. Back, 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 back to my Savior. Jump, 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 jump into His arms. Oh, oh, I love you, Lord. Listen to you, grow in love with you.
my Jesus. Back, 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 back to my Savior. Jump, 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 jump into His arms. Oh, oh, I love you, Lord. Listen to you, grow in love with you, doing good for you, and be the light. Give